Sigurno i sa Zdravkom Čolićem je bilo jedno strašno iskustvo, pogotovo vrijeme kad je Čola bio, pa ne znam kako... Mislim, ja moram reći, recimo, kad je mene Čola baš pošto sam ja u to doba pjevala u horu Radio Televizije Sarajevo, onda smo mi išli u produkciju, išao je on sa mnom da pitamo direktora produkcije da me pusti, da me ne izbace iz hora zato što idem 2 mjeseca na turneju. I onda smo se mi našli, ja mislim kod Vječne vatre, koliko se ja sjećam, i hodali smo od Vječne vatre do, produkcija je tad bila gdje je sada kino Dubrovnik, sad kako se to zove, Dorovne kuće, tu je bila produkcija Radio Televizije Sarajevo. I mi smo to hodali pa 1-2 sata. Njega su svi živi zaustavljali, ljubili, grli, jer je on tek tad otpjevo i bio Gori vatra i to on je bio stravično popularan. To ja više nikad nisam vidjela. To kako je Čola bio popularan, to dobro možda jedino još Brena da je bila poslije, ali mislim Čola, to je bilo strašno. Apsolutno tvoj, samo mi smo taj, apsolutno tvoj, život je moj, permanentno moj, samo ti si taj, permanentno tvoj, život je moj. Ide prvo pitanje, majstora, ko ima ljepše šiške, Čola ili Dare? Pa mogu ti reći da liče. Liče, čitavo vrijeme inače i bojati kose liči na Čolinu, tako, to je njegova boja kosa isto. Hvala, kompliment, zaista. Šiške su, okej, dobre. Jesi otpjevala ti onaj dio zamiriši svijetom, ili Čola, ko je to? Kod Čole. Da nisam to taj, kad sam ja pjevala to su bili, koju zamiri, ajde još jednom, sorry, izvini, nisam dobra. Zamiriši svijetom, a to je pjesmo moja. A nisam, ja sam prije pjevala, ja sam prije pjevala sa Čolom. Prije? Jeste prije toga. Dobro, znači nisi, tvoj konačan odgovor je nisam, ja, dobro. Seno piše, da li je istina da Vajta sam sebi pjeva back vokale? Da. Pa inače su prije svi dosta isto pjevali neki glas. Ne čitave back, nego isto da se nađe i njihov glas. Ali tercaju nešto ovo. Ili neka terca koja je jedna, recimo, na jednom mjestu samo jedna, pa hoće ko i ja. I sad to i ja isto tako radim. Tako hoću baš da bude moj glas ista tercama, isto je efektno. Ili da daš gasa negdje u nekom dijelu da pojačaš. Zavisi šta se hoće s pjesmom. Dobro, nama to s novinarskog... I Čola isto je pjevao sebi isto terce, on sebi uvijek pjevati isto terce. S novinarskog aspekta to nama zvuči otprilike kao kad bi ja sad sa sobom sam intervju radio. Pa nije tako. Nije baš tako, ne? Dobro, pa ne znamo. Da li je istina da je Mirza na more išao u kožnom kompletu? On uvijek ima kožni komplet. Ima li kožni kupače, gast? Ne znam. Ne znam, da. Ovo je diplomatski odgovor bio. Da li je san svakog pjevača, ovo je pitanje broj 5, već da bude back vokal Miši Kovač? Eto, i Miši Kovaču sam jednom isto pjevala. Znači, ostvario se i taj san se sjajno. Kažu da je Mirzino Jato, evo 6. pitanje, imalo bolje koke od Agrokomerca, da li je to tačno? Uvijek su bile bolje koke nego kod babe u Agrokomercu. Dobro, trebalo se, znači Mirzu za direktora Agrokomerca i eto izlaza. On zna da izabere koke. Mirza, eto, imamo i devizu, on zna da izabere koke i slika Mirze. Vidi, imamo kampanju već čitao kako ćemo vratiti Agrokomerc. Ko te je takvog rodio, baš ti je sve pogodio. O tebi samo mašta se, al ja te imam narcise. Pa stanem pa se okrenem i gledam.
je to moje, gle. Sve je to moje, Delija, Delija, Delija. Od tebe gorim, Delija, Delija, Delija. Sada se borim, Delija, Delija, Delija. Al mi prija, Delija, Delija, Delija. Sve mi uradi, Delija, Delija, Delija. Svu me nagradi, Delija, Delija, Delija. Al mi prija. Ispao, svima si srce ukrao, o tebi samo mašta se, ali ja te imam, narcise, pa stanem pa se okrenem i gle. Sve je to moje, gle. Sve je to moje, Delija, Delija, Delija. Od tebe gorim, Delija, Delija, Delija. Sada se borim, Delija, Delija, Delija. Al mi prija, Delija, Delija, Delija. Sve mi uradi, Delija, Delija, Delija. Svu me nagradi, Delija, Delija, Delija. Al mi prija. Delija, od tebe gorim, Delija, Delija, Delija. Sada se borim, Delija, Delija, Delija. Al mi prija, Delija, Delija, Delija. Sve mi uradi, Delija, Delija, Delija. Svu me nagradi, Delija, Delija, Delija. Al mi prija. Kad si krenula iz Kladuše u svijet, je se nagnjala kroz prozor pitanje? Svaki put. Svaki put. I pošto sam išla u vozu između Bihaća i Sarajeva. U to doba se putovalo sa vozom. Sarajevo. Nemam pravo, sad bi ja svašta nešto pitao, ali nemam pravo su pitanja majstora iz radionice, ja se ne družim s njima. Inače, sad imaš, ovo je sad nekako kviz igra, nešto, poveži pjevače bijelog dugmeta sa pasminama pasa ili rasama. Na primjer, Bebek, Rottweiler, Islamović, Pudlica, Tifa, Lesi, odnosno škotski ovčar. Pa sad da iskombinujemo to. Da iskombinujemo. Bebek, na koga te Bebek ovako, koji bi on mogao pasmina rasa, pseć? Pa, možda je on Pudlica. On je Pudlica, a Islamović? Šta imaš? Alen, pa možemo i dodati nekoga. Islamović je Lesi, a Rottweiler definitivno Tifa. To je to. To su pitanja majstora iz radionice. To su pitanja majstora, eto majstori, super ste, čuli ste i tu priču. Super ste majstori, pozdravljam majstore. Majstori! Izlazite, pustite me da sam kuću uređujem. Majstri, šta ste sad uradili? Majstri, sve ste mi pokvarili! Same amela, orokelena, dive kerena. Abre babo, amarro dive, ederlezi. Sarama daje, saoro
oroma, babo, babo, sa oroma odaje, sa oroma, babo, babo, ej, ederlezi, sa oroma daje.